le tira Acholi man la tingu Mawa Francis Mawa ma be la tira le Acholi bikar malaj tin anakatiwu idwara balupe ki teach ma wan tira Acholi Weng ko yinda tela tekidong yin Acholi ma ko bedini mo ganido o apar ya boro atamu pero Acholi dong pero ni Acholi yen ma chile kena wan wa kemekere era ye lokom Balalo mati igangwa Acholi tini odwe pieru wa chel medwe me apara chel magali bario ke pieru wa dek arange yuni urunge mabe ya de dani lokom Balalo da dirlo boyaw mi wa twer ne wa chon e karma waro ko karma lo telewa guchwalo bongi ibalege lera wa chon ento ariya loin kom executive order para la dirlo boni o chakeki boru minne adir dieno chale karma Balalo oriyan borre wo la dirlo bojo odani yoko odani pala dirlo boni jimi madwong tika time ko bede don ka wan wa kwan gin mala dirlo bo be ka kopode kopo ora nene don tima duwa ata karma dirlo bo ko ora ni dwi deadline romo ke chwalwo verification team ma kon ona bala kon be ka timune ona bulu akolo ka to report Weng report pa kon unyuruni general Mimon la cho awi mon me Uganda ami commander ka ki general du wore ba pat Weng gen Weng ti ngom gi ilo ba chuli report pa kon unyuruni ministers cabinet ministers ki jo madongo Weng gamenle gen Weng ti ngom gi ilo ba chuli nyingi Weng ti report pa kon MPs ma ahaki lubu ma district ba pat Weng gen ti ngom gi ilo ba chuli mo report pa kon inge report pa kon le enuni la dit ulwo lutela Acholi ni Weng dolu mier kutere ruati pa lutela Acholi kila dit lobo okatiki diru nero dok executive order la dit do diru o diru nero ni o ni do det kala dit do ni do det ma obedi yukiri la dit lobo do diru mi uniro tabira dek ni balor mer ko aw e inu de do ke yukiri tabira dek ero wajoni with immediate effect o ke rojo mamiera gen go implementing order neni la choko wi mon ni for division kachil ki police kachil ki RDC kachil ki minister for northern Uganda ko itwin wote pala dit loboro kilu tela Acholi ario bagen gu pokeni jeru tema bachungi Balalo miera ko beri kachil ki chiga moyi ma wajoni chungi wangole Acholi ni Balalo miera ko cherre ruata ni do ko katiki mok ni umya doni verification team mukene odon do Acholi atamoni one machana ka Acholi tichi ere ndong ya la dit do mi tichingwa kayin politika biru ara miru bolu duru tin ni chawani ene kudi ene ni niba o lutela machalo jemo lutema Weng dolo kachil ki kim magino bu yero gira pa ba gino bu yer mi charki verification ni gen gumete ki verification ma begi ento oda mala dirlo bu wajoni Balalo mier ko awo ni wan luak me Acholi wan Weng ni chakke tin ni chawani enemy daru Weng gu chak ringi be bienu gang kayiri MP chak ringi be dugu gang wa miru ni wanu miru neno MP wa Weng lok mo ne ko ni an ko dok gira ngo kitika loke koma kitia wan Weng wa miru ni MP ma megwa Weng yen gudu gang neno neni gini chungkil bod kui ma meggi wegi ti chak implementing hoda para dir lobo lutena baki yero gi Weng te meuni yin ki yera yini ringi du gang bot luak bo yeri dok ti achil ki ken era ye wan wo be chero idilum kaneno Balalo matie wet gen gu chak a mot donc tekin waganiti apa wi aboro Acholi win mabe o mirne ni yiri bi chero kadi mo Balalo mana ye gimma ana kata kere tim yodi ko ni bien ko be ka yini dem
mo cha ko timelo bachuli karma kene ne gindi mero cerga giri ko bedeni ti pogo kini ti la chuli do ngwen groupe ngwen mo kene mo groupe windoro ke kero nying jore groupe pa jirul tema Charles jore tie groupe honorable chanta jore tie ba kum dar ba ke keru yeba groupe doma genguling matam gipe o professeur doctoraro tunu do muling te ka di ligu le tit monu be ke kero groupe na mangwen de inuni petit pa da team gini inuni pe chuli da team gini inuni monu no more pa chuli do more pa chuli be ke numere lo nyikin de te na chuli atamo de gini ene we do giri undu tera wa win mabe kay bundi tier ma mora bu chakapa boro winya be we lo nyiku giri wan wen wa ayu wa biru gang dan ngara tira bini constituency ba mege kanye ye uchung du tera we biru chung lugo leader wen go biru chung mena nani da wa chen ngoro yibu telu wi lwako wan ma chalu ruri ke gin ma tito ma tek ena ime gato ping madung gato ping be rutumo chuli mera wochi wollonga dani ena wa wochi woni mo ga deke am power team nono tirupa chuli ma ono manaka yang mo riem pe ka timuni ko beritika ti ana atiyo tita wi team wote tima be do gek pe na tiyo atiyo titu timu Weng ko bericha wani tiemi ko nyachuli ma miro jingu chungu ni mero pewi beri no bachuli ya mero pewi beri no bachuli ene wega wajo ni mcha wajo ni la dirlo mo bere nge mabe ni ka ini wajo ni balalo be kan balalo ni ene yiburi balalo mako bedi chawa ni mero tawo ni kero pachuli dong pene tibuni ubutimu tawo moma gamene ni oitoge lo bachuli kanyi ni je ni balalo ko bedi magino mieri ne gina wun no mauti gamena ni mierunge kamu tamo ni achuri mere dogi bitio ko kwiji simana ye duruma an honorable mawa akati kere wek look enemy mai balalo kutumo achuri kong dong wan waripe yinnati mon mebe chago jeo ki durini ena ye wana binini atamo ni look eni dwana ni eni don wudo ma ko be ti social media area do wang o ba mekwa kong do wek utimu business i social media ti wek ti business i social media lo kachile ken ma ko be ti jawo ne wan ruri wakati ke man don ruri ma ene ne don ruri lo kachile ken ma wan do wakati kere ene ni do tela Weng o aki parliament watch it speaker di wan wo bichero gang kariyo balado pien na dirno bumini wa executive order ma wan wa miro implementing wun du dir moñ fort division commander yimbe be ka ciel kay lu tela churi yen la dirno bumini wu ka ciel ki minister ka ciel ki RDC Weng ka ciel ki police wun Weng o ye beru wa be implementing order ni ka ciel mana ye tamu ni wun jo mauti social media kong do wet business mo apat ki twalo don ni daru Weng bin gang do tela Weng bin gang yinga tela mere kay o to chakko lugo daru daru itabieti eneni waru mero ni balalo o mero ko siga moy wunki jerul tema wun o mete ki verification report be verification wuni ko no lwa do tika kwanyu balalo wo mana ye uduru ma wan tika ke wan ba be ka woti ke pin ke ere wun wan dong tibu ka tiela wan dong ba do tibu ye utela chudi atamoni mana ye agiki dok lok o mero gika kan lok mo kere ne dong beri ke ngeri mo balalo jog ma malo